INP Mizo Channel Clear to te in Zain Chibai Levek Ule September ni somni le pahni nilai ni ania hun train chan theu kan bei sei tun tumpo Myanmar chan chin thar kan phak ang tok kan la khom kanon ti chuak lenga atop thlengin min thlir sak le don nia nimin September ni somni le pakhat tlaida rukvel khan tanin tari region motong muna sipain veng lalatan an ruat emin ku anti chu pol pakhat Dragon Wall Army ten an kaplum Dragon Wall Army ti hi kan thian kol tong shedeu ten sap minga a om ang deuh bermin phu sakania ti hian kan an soi tamai ni emin ku an tha ba ka midang pathuman man antibok Nizan Khan Mandalay region chau se khopuya civil hospital kota boma puak le boka mi pakhat chu thingeya pani dangin hliam na takan tur bok damdoi in bula motora he bom hi puak ani September ni somni le pakhat ni zandar somvel khan nipi do le rengunin kar kong pui melung za somli le parukna tongu lu na check ta security thok sipai pakhat chu a ayalal zok sipai pakhat ne nanin niala alal lo zok chuan silaya kap hlumin atlan chuak ngal tunlai chu sipayanin nial hianin alal lo zok hian kap hlum deuh zia mai ni hi mun tina hian hetiang he thleng chhota zela sipai zinga po mi pui lama tran du anom trewa wangin anin ngei thei to lo ti achiang hle ni nizana tlan chuak po silai hum chunga tlan ania sipai dangin tukin lam thleng khan an zong na sa hleya an mu thuero an la soilo he sipai lal ka hlum ta ka po hi awan duai ani hi sipai sual zia alang chiang hle bok an ka hlum nu hian achung te hna a ruang hon sak ta lo chuan aru kinan phum bo ta ni in CDM lama pakai captain zeroa in ti chuan a soya hetia aruangan phum bo nu hian mongyo damdoi in op tu captain tan min chu sipai ani na ta atlan bowani ti in an puan khum zui ta zok ni in an soi captain tan min hi mongyo damdoi in mo phurna nei tu ania a hnuaya mi na ka hlum ta ka chuan sipai tlan angin an chhuah le ta zoka Burma sipai rilru chu chotiang vel mai chu ni anin rington lo vek don ani September ni somni le pani Tukin Khan Mandalay region Sinku township huam chunga Maitel Tower pani ngotan ti chele a sipai terrorist te chu civil thuamin belin Tower ti chiat na kho chunga an vak na samaya mian manual ni nan soibok ram chung mun ranga Maitel Tower chiat tak zela wangin Makui region miang township huam chunga Maitel Tower bula te chuan sipai lamin palpu boman kam ve ta thung ni in miang township lammi te chuan an soi tun thlenga Myanmar ram chung mun ranga Tower an ti chiat to zat hi za vel chuni to ni in RFA chuan a soi ani Voin Khan Mongyo khopuya traffic police pakhat chu traffic point na a duty line papa khatin bike atangina kap hlum le top maya chotia aka hluma tanga rei vak lova Mongyo defense force pol pakhatin an malak na ani thu an soile ngal mai boka municipal lamte vehicle license siam tu lamte po telin sipai lam tang ho CDM tel lo te then fai na an nei chun zom zel tur thuan soibok Rengun khopui dopung township mutit lama voin chomadar som le minute som nga khan bomba puak le a chumi ma tukin dariat vel khan in sing township dangin kung lama apuak to bok hetianga mun ranga bomba pu ba ka rengun lama po hian dalan tha thuriat tur om deuh reng bokani voin September ni somni le pani jing lamdar ko vel khan in za chunga ho tu venglal thachang dol tu tingwin zo chu ka hlumani tingwin zo hi apa chu police ania ama tingwin zo po hi dalan nia an ngai ani nimin po khan new dagon lama people defense force little hero anti polten dalan an lo that to bok Mandalay region Ngyong U township pa chong si khwa po incline le musan anti dalan ninge ya mi zong in an ngai chu MGN Tiger anti pol tenan that bokani Voin chun Khan Sakain region Ayado township huam chunga chiapin hla le machi kan khwa ate
sipai zan hi lai an lut vele a chiapin hla khomi meiche som thum zetan man ni in khitet media chuan a soi khomi te vokvul po an du in an tal saka an ei sak zel mai ni in a soi bok khomi te hi voin lam khan mun dang an tlan dar le zovani engwanga sipai te hi helama sang le ta view ngen ni ti te khomi te bungrua le an thil nei hi eng tiang chen ngen ti chiat ti te chu ala soi mai theilo voin september ni somni le pahnia NUG lamin data an siam ang chuan september ni som pali atanga nimin pia september ni somni thleng khan ram chunga indona le buaina awangin menong hlana terrorist sipai zale pakwa an thito hliam tuar zongjong hi somthum le pali an ni bok ani NUG laminan soidan chuan sipai le police zinga CDM lama pakayan pung zel boka anla CDM zel don antibok DVB news ina soidan chuan makui lama teng khaltu sipai zinga som zet chu September thatir lam khan anlo CDM taveka NUG sarkar noya thatakin anin zom thei to ani hei hi an him na ngai tu awangin an soidu lok lova an him ti achian nu voin lama an soita chawani hi minong line po hian tual chung PDF te hi be pui thla ka noya tum tran te poni mai thei makui lammi tenan soidan chuan September ni som pakua atang khan voin thlengin makui airport a hian jet fighter lut le chuaka tam ta hle a training an nei te poni mai theya ani lo le an thlo na te a thatok hlomem ti anen chin te poni mai theya ni be pui thla kan tum ni in an ring ani September ni somni le pani voin khan paku region chauchi township lama paku PDF tele terrorist sipai te anin kap le boka PDF te nan soidan chuan nam sipai KIA hovin an tran puyani voina helama indona hian sipai pani anthia hliam tuar engemaw zatan ombok nimina kan puan ta karen ni lam indona kha voin lama update kan mu theita a Dimosu township mel ruklama nimina anin ka na khan terrorist sipai palian thi ni in KNLA lam chuan an soi anni lama thi le hliam tuaran omlo hlovani terrorist sipai te hi karen ni army le KNDF tenan ka ba ka nakin deva phei chuan karen ni GZ anti mai volunteer fighters ten KNDF an pui vele boka nimin tu khan indona voini achua kani Myanmaram chunga nu tele meiche omnem zok tetelin mi pui chunga har satna namen lo thlen tu Myanmar Sipai Council chunga hremna lek ngei turin uchomu tu na chuan iwena deal na athe lut le taphot maya hei hi nimin pia September ni somni nia R2P lam ngai to tu pol minister level meeting an nei na aputlu ani hemenia uchomu tu na thu soitlang pui chu sualna satak war crime naya civil mi te chunga sual na thlen tu te laka ramdang te mo phur na chungchang te ven himna lam thuwa nu le meichia te himna a om theinan tunma atanga voin thlenga Myanmar sipai ten anti sual chunga hremna lek ngei nge yangai thu te Myanmar sipai ten meichia te chunga an sual fo hi an zia ani thu te an do te chunga an khosak du dan ani thu te Myanmar ram chunga meichia te chu sipai in thu nei na pong la ka tanga voin thlenga sipai dova ahmatonga an chua thin thu te Myanmar ram boy hi iwenin ada poimo angai hle thu te hremna na tok tak an hmuwa ram tinin an tran puina awanga rama that thei abe sei thu te soin sipai council hian an sualman an don ngei theina na hrem an nia an thil ti an top san ngei theinan iwen hian min pui mol mol ro atilom lom mai ni ber kan soi tu ang khan US President Biden a chuan UN Assembly voice somr sari le parukna thua soi tangei maya ani le Antonio Gutierrez te hian Myanmar chungchang hi poimo ti em in an soyani President Biden a chuan democracy atluk chiat theinan dictator ten na satakin beithin ma se Myanmar rampo telin ram tin hian democracy an neinan an beizelani atia Gutierrez sapo in Myanmar ram mi puiten democracy an nei let le theinana an beina chu athopani ti soibok
Myanmar Spring Revolution at chua atanga thatama ve ma in kanriat angin ral thuam manga sipai dolet na alo omta a sipai in demonstration an me mi dana lung oilo na chuan ral thuam manga be let ve maya cho lo theilova tunlai hian chin state lama le kol phai chin ruin luidunga sipai andau na sa hle ni di dei nulam hian in do na chuak na sa ta hle sipai council point an mani do tu te aman zung theinan ruam man na asiam chho ve zel boka mian chek uluk em maya an man na sa view mai boka heiba ka boi thak ve deuh mai chu China thiam na manga CCTV avwa bel ta zel hini sarkar masai na lo nol to mikhwal nei te nan mikhwal te an report turani ti dan thar asiam le ta boka ton nai khan boi na siam na in te chu sarkar ku ta hlan mai zel turani thu achwa le boka hetianga strict taka ma alaga wang hian tual chunga sipai do tu te tan po chet vel na azim sot le ni na lang thaliam ta okas ni som pali rengun khopuya rel chunga police kap hlum tu te kha September ni thum khan an man le tamai ni in sipai lam chuan an soi kha an man chan an soi dan chuan an taxi man CCTV lamin a lo record an chui zel na atangin ti ania tin rengun khopuya in chong sang atanga zuang thla athita te po kha sipai nan om na an man thei chan kai khon wan soi le danin hei po hi CCTV an man tang kai wang ti ani le a ton nai khan mi pasari lai mayan mana hei po hi an taxi chuan na CCTV lama tanga an chui zel na ani an ti le boka te chuan CCTV an vua chan thil engemoti sual tu man na na an ti chu ton lai hun taka hi chuan a thalo ta hle maya sipai do wachet vel adal tatlat mai sarkar masa khan criminal case atlem deuh bai sein rengun khopui bahan township mi bitna laya CCTV control center an lo da to a rengun khopui poimo lai chu a cover thei mai angai ania tuna chuan CCTV control center hi an vua bel na sa a hei ba ka veng chung mi te CCTV po an en sak zel mai ni nan soi bok tin thil boi thak dang om le chu mana kan soi to sipai council chuan US dollar million liman spyware a leile hi ni hei hi NLD hun lai po khan criminal activities chuina na vu an lo tum ve to boka ma se sipai nan vu khalta ani hi te chuan Myanmar thalai tam tak sipai do wa phu sa vel le anin biak na zong chu sipai council chuan kong ni na chui ru char tina nia atan chuan China technology hi atang kai hle ni heti angania wangin tun kar chung ringota po khan khopui chunga phu sa deuh mi somli lai an man le der to hetia kanan soi deuh du chan chu kan unaw chin mi te zinga po sipai do wa phu sa tak anom trewang ti kan rin wangania abikin an phone call digital security le CCTV network lama film khoran thiam le zual thei nan le alo ngai thatu te tan riat zawna ni pa fomen kanan soyani thilom dan tlang pui kanan soi tak te khan Myanmar ma kan chin mi thalai tam takte an film khor zual thei nan atan pui kanan pe seyani ole tun tuma chanchin kan ti chhuat thei chu khati zong kha ani le phot maya thir tu ten men hlut sak thina wangin en chunga kan lo me kan channel himin lo thir sak zel don nia